زبان زانتی چیه؟ زبان زانتی چیا گوشا مرچی ما ادا زبان زانتی کسانی پجاری کنے زبان زانتی اصلا زبانانی زانگے سائنسی علم ہے۔ زبان زانتی علم زبانانی نسل و زبانانی وطماوتی سیادی آنی نیاما فرق و دوری زبانانی بنزہ زبانانی مرگو بیرانی زبانانی جیڑا زبانانی ردوم زورگ زبانانی بن دفتر زبانانی عمر و ودی بوگے جہانی باروا سرپدی دن علم کو مکہ ما زانت کنے کے کجام راجا کجام دمگانی سفر کو تگو آئیے زبانہ چا کجام زبانہ اثر زرتگ بازی مرتگن زبانانی وانگو پہمگا ہم زبان زانتی مارا کمکن ہما زبانہ کے سیاہگو رہبند نیست زبان زانتی علم پاہایا سیاہگو رہبند ٹاہینی تو ہما زبانہ کے سیاہگو رہبند ہست بلے جیڑہانی دین پانا زبان زانتی علم آیانی جیڑہانی گیشو گیواریا کمکن پران سے نامداریں پٹفول کار ای گبلو اولی مردمین کیا یا حجد صدونا ودو حشتا زبان زانتی راہ و رہبند و مانا و بزانت گیشن تگند جان پیلا وتی کتاب زبان زانتیا نوشتہ کو تک کے ہما وڑا کے یک تاکو برانی زانتکارے درچکانی پولو تاکانی چارو تپاسا کام ہمیں وڑا یک زبان زانتے زبانا بہر بہر کن تو آیا چاریت پدا ای زانگے جہدہ کند کے ای چپے ما جوڑبوت گند و ای بہرانی وطما وطا چھ سیادین ہمیں پیما دیمترا پٹو پول کند تو چاریت کے کجام زبانانی نیاما چونین چیز وطما وط ہمدپ بند تو چریشاں کجام زبان ہے وتی جندے دورائیں جوانیو شرریاں اشیا رند ہما دراہیں سبب و علتاں شواس کند کے چراہاں یہ دراہیں زبان جوڑ بوتگند او وتی جوتائیں رنگ و دروشمش زرتگ اگر یہ کوشستہ سوبند بوت اڑا اے گپا سرپد بیت کے اے زبانانی زند ردوم و بدلی راستیا سرجمیا معلوم دار بوتگ سویسر کے آیا ساختیاتے بونش تیرکنوک زانک بیت او سویسر علمی کارا نوکن زبان زانتیا را مزنی کچیا اثر مند کو تگ زبان زانتی باروا نوشتہ کان زبان زانتی زبانہ یک سسٹمی حسابہ چاریت کے چھا نشانہ جوڑ بھی تو دیما قید مرچی گین دور یک مزن نامے امریکہ نامدارین دانشور و زبان زانت نوم چومسکین آگوشید کے زبان زانتی انسان پیدائشی زبان زانگے سائنسی علمنت بلوچی زبان آزمان کار و پٹپول کار سبا دشتیاری زبان زانتی باروا نویسید کے زبان علم باروا یک ردیں حیال ایشند کے گیشتر مردم اشیا نو کے علم سرپد باں کہ مردمانی حیالا یہ نوزدمی کرنے پیداوار ہیں بلے یہ راست نہیں راستی ایشند کے علم باس کوہنو قدیمن اشی سرا یونانو روم و مصر تہا کوہنے زمانگا گو باس کامیابیا چارو بچار کنک بتا سبا دشتیاری دینترا نوشتہ کند کے وحدو جاگہ جاورانی حسابا زبان وتی سرا وط بدل بیت ہمیں زبان فطری ردوم گشک بیت یہ ردوم گیشترین دار و مدار توار دروشم و آئیے بدلی صدلیا گو سیادی کا بڑے راستے گپ یوکا ہمیں نہیں بلکہ زبان شکل گرگے یک رہبندی گو انسانی ارادہ ہم سیادی داریت اسی دو درور و وسیلہ باں اسی یک وسیلہ اولوس سن و دومی زانتکار و بلدکار اگاں چارک بیت گوڑا اولوس زبان پیدا کنگو آئی شکل گرگا وہ ارادہ ہو پا زانت بہر نظوریت بلکہ آئی زندمانہ انچیں جاور و ویل و دیبن کے آیا وتی لفظانی خزانہ گو مڈیتہا گیشی کنک کپی پدا دومی نیمگا زبان زانتکار و بلدکار ہمیں کوشش کنا کہ چا اولوس سے بے تحملی و نزانتکاریا زبانہ ہما پولنگ کے چھتگ آیا بشودن تو پلگار بکنا مروچین دورہ زبان زانتی علمہ باز دم روی کو تگ زبان زانتی علم بازیں بہرانی تہا بہرو بان کنک بیت چندے اشنت لس زبان زانتی زبان شکل گرگ آوازانی جوڑ بیگ لفظ چون جوڑ بند ما زبانا کجام جاوران چون کارگریں مانا چون ودی بند ذہن و دماغ زبانا چون در بارت زہگ زبانا چون در براں کجام رہ بندنگ کے ہمک زبانا ہستاں ادرا لس زبان زانتی تہا چارگو تپاسک بند لس زبان زانتی زبانہ سائنسی رہ بندن چاری تو تپاسید دراہیں زبانانی واسطہ لے کا جوڑ کم لس زبان زانتی زبان بنہشت مانا
کارگرگ و ذہنی رہبندانی ہما سائنسی علمن کے دراہیں زبانانی سرا یک کے حسابہ کارکن اطلاقی زبان زانتی اطلاقی زبان زانتی ہما علمن کہ اشی وسیلہ زبانانی علمی جیڑا گیشو گیوار کنگ باں زبان دربرگ وڑو پیم رجانکاریا گہتر کنگ لفظ بلدانی یکجہ کنگ نزور زبانہ رکھنگ لفظانی توارا کشک زبانو ٹیکنالوجی زبان چون آنے نگ بی درین زبان چون در برگ باں سیاہگ و رہبندانی اڑاندنگی شینگ اطلاقی زبان زانتی ہمیشہ نادن بن دفتری زبان زانتی بن دفتری زبان زانتی یا تاریخی زبان زانتی ہما علم کہ ما اشی وسیلہ زبانانی بن دفتر آئینی بنداتی یک زبانی گن دہمی زبانہ وطماوتی سیادی و نزدیکیا زانن و وانے دیم پدیمی زبان زانتی دیم پدیمی زبان زانتی اما علم کہ اشی کو مقامہ دو زبانہ دیم پدیم کت کنے آئینی یک دہمی سیادی و نزدیکیا درگت کنے چا آیا کجام زبان آسلن او کجام زبان چا کجام زبانہ درد کر یہ علم مارا ہمیشہ ہونا دا دیم پدیمی زبان زانتی پمشکا ارزش مندیں کہ ما یک زبان گن دہمی زبانہ آئی ربیدگی سیادیا ارزانیہ درگت کنے توضیحی زبان زانتی توضیحی یا تجزیاتی زبان زانتی ہما بنشتیں کہ شی سرا زبان زانتی علم نو کے ماڑی بندگ بوتگ زبان زانتی اے بہرا ما زبانانی ساکتے چارو تپاسا کنے توضیحی زبان زانتی شاہگانی سببا آئے را بازیں بہرانی تہا گشینک بوتگ چوشکے توار زانتی اشی تہا ما توارانی ودی بیگ رہبند آئینی دوشم گرگو اے دگا رہبندان چاریوں وانے توار شناسی توار شناسی یک خاصی زبانی تواران چاری تو تپاسی لفظ زانتی لفظ زانتیا لفظ دروشم گرگو جوڑ بیگ رہبند چارگو تپاسک بند گالرد ساچی گالرد ساچیا گالردانی جوڑشت آئینی بن رہبند چارگو گشینک بند مانا زانتی مانا زانتیا لفظانی مانا و بزان چارک باں اے رہبند مارا لفظانی مانا چارگو تپاسگا کمکند یہ نو کے تیز رواجیں دورا مزن زبان کسان زبانہ پلکانا و بعض انچے زبانہ کے مرگ گے گڈی سیم سران سربوتگاں زبان زانت ہمیشہ نی رکھے نگے گرودار کنگایا اشانی اڑو جنجالانگی شگیوار کنگایا پرچہ کہ یک زبانی مرگ یک دودمانی مرگیں دودمان کے مرد گلام بزاں کے دنیا ہارا یک نگاہ یا چارگے دروازہ بند بھی بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل